Malolo malia ho eiki mulelei ai tonga hono kotoa. Fefia ke talitali leiki mautolu ki homo unio ngongo me leitio ke maafuke televisione tonga ki he houani. Makai koia ke ngahi ulu i ngongo. Te leiko te tō tahafo o ke puke i he mofi Typhoid ai koe ki tamasi i ta uhunga fulu mei longo teme. Ola lelei ai a ahi mai ampastoa i union ya Europe ki tonga ni i he wikeni. Pea kamata ane afi ai whamanatua o i whaahita o le niti i ngai funga waka kehe o siasi. E te ia e pe me ngahi talanoa kehe ana iangi whakatahame wakai ke whamumitaha mi he mala e o sipoti ka uma afu ke whamatala ea ka koe wakai lewa eni ke whakai ke. Ko aloha ke eni ai toko lahi kakai i Tongatapu ni o kunau puke pe mau ai mofi Typhoid ki he toko wha. Ko toi le koti ene toko tahafo o ke puke i he Typhoid koe ki matapule ta uhunga fulu pea mei longo teme. I he whamatala ko toko mai mihi potungai mo ui. Nei mao se vitoto ki matapule koe ni i he whalimahaki vaiola o kune mao e vailasi Typhoid i he toko naki wike kua o si. Nei whatokoto e peki tamsi koe ni ke whai e Moimoi i ofi a ene puke ka o i he tounga whawhie maali e pe. I he lotonga ni o kumahino koe puke fo o koe ni o i kai ke i ai haane kaunga mo e toko tolu na ana ulaki puke i ho foa. Ko li pōti lotonga ni ko toko waona fo o ko le ko te potungai mo ui na ana whio hi waofi mo ni ihi o kula lotonga puke. I he ni pihe ko ngā uno te potungai mo ui o Moimoi e ngahi apino fo anga ai toko wha ko e ni. O kau ke mohono Moimoi e ni ihi na ana whio hi waofi i ngahi wike ko mali watu ke sivi mo ki nau tolu. O kumahina o kuke pe mo a ahi mo i whakamaa ai o ngā kolo ko ini, ai ako ho fua mo longo teme, ko uhi ko i ngahi whalimalo lo hange ko i whakatapu, mo i ngahi mau anga vai ke whapapau i o kuhao me he mafolai ai Typhoid. O whahokai pe mo i whaito o i ngahi mau anga vai ki tamatei ai sie mo pe vailase Typhoid, pe ke whanalango i ngahi ako anga o kutuu i he kolo ko ini. O kumahinok te ake ke whakahaha whataptapui i longo teme, tuku kehe a ho foa ako kei whataptapui whangatangata pe a ho foa o toki kakato ki he aho wawhito o maa asi. Kai ke hau kei tuka te pepotungai mo ui e whale i moi kole ki kakai o whanua, ai mahu inga o mo ui wha ehi a ki ai whapapau i o ku maa ai vai inu, pe kono haka o i vai inu ki mua pe ai no. E kai ngata i ka koe whanawhana mau pe a ki ai koa ki mua pe a mau mea tokoni, pe he ki whamawahe e mea tokoni ma tātau te whito, ki he mea tokoni mi o se ni i he taimi o kutauhi ai i he IC. Koe ko ngā eni ai ngāwe potungai mo ui ke whasisi i ai tue mawhola ai mo whitengi i Tongatapu ni. Nai a ahi mai ki tongani i he wikeni am pastoa i Unionia Europe ke Pasifiki Her Excellency Barbara Plingard o ne maowhinga maalia ke whakahoko ai ngahi whakataha mo eiki palemia ni ihi o he oiki minista i kabineti. Kai pehe ke ngahi kupwhikau aki mo ngahi polokalama ngāwe tokoni o tokonia he Unionia Europe i tokani. Ia whakaike eke makehea le te o tō ngā moe ampastoa i e pongpongini. Nāne me ai o pehe koe a ahi whakawhiawhia eni kia teia, koe hina i ai ene whakaamu kia o tonu mai ki tō ngāni ke whakatara no me pule anga whaou, ne ka mata whakahoko whatongia i he tauni. Ke malawa o whakahoko i ngahi tala noa ki he anga o hoko o ta whengau aki ai i iu mo tō ngāni. Pehe e Plingard, na lawa o whakahoko i ngahi tala noa i kawe inga kehe, o nofo ki ai e tokanga ai i iu i he whengau aki mo tongani. Ai au ko kauhenia ka veinga o wheliuli waki o ea, mo ngā unu ki ngā aki o ngahi mau a ngā iwi malawa ki whakafo ou, ngahi polokalama alanga whakalakalaka kehe i he tūkui kolo, kai pehe ke seki toa o whe whakatau aki. Ko e ahi mai ko eni a Plingard ki tongani, ne malawa i o whakataha mo eiki palemia no pele whawhanua. Minista o potu ngāue, ngahi ngāue whakatiplometika ene awhio, ka koe tama pirinis ka launi tupo utoa ulukalala. Toko ni palemia, ka koe minista o potu ngāue whi whakatau aki mo langa whakalakalaka whakaekonomika, William Latu. Minista paanga, lata i whainga taa tangi mana, minista ngahi ngāue whakaloto whanua, whane fitu afe, me ngahi kupu whikau aki hange koe Tonga Chamber of Commerce. Nāne lawa atu whoki o a ahi ki ngahi polokalama ngāue ne tokonia he i iu i ngahi tūkui kolo.
O nea o tonu ai ki haatafu o whakatala noa mo i ka ainga i he koloni i he ngāue whāma mo i ngōue. Pea pehe ke ofisi whakamatala ea a Tonga i wha motu. Pehe e Blinkert i he kakato ai a ahi o i wikeni, o kune tui koe ola lelei au pito ko mau i he ngahi tala noa mo e a lelea ne whakahoko. Pea oku hoko eni ke toi whakamamawha i ai e tu unga whingau aki wāofi ai i iu mo Tongani. Pea koe hanga atu lewa eni i he lolo Tongani ke whakapapau i he kei hoko lelei a toi pē ai whakalakalaka ki mua ai wāwhingau aki ko eni. Mai o ngonga le ti om televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. Nai mea pastoa si apani ki Tongani, His Excellency Inaka Kihi Sao o a ahi ke funga whanua i he wikeni o nau whakailonga i ai e ka kato ai ngā aue ki he langa whaliako i a kolotoloto o ohonua ai ane whakapaanga e he pureanga si apani. Ko e whaliako ko eni o kuloki whā, pea o kuwhatau mua ke ngawe ake whāna wako le volo o form taha, pea mo form mua. Koe whaleako ko eni o kuwahe i aki pē ai ngai holis whakataimi pe koe petition walls ai a o ku malawa pē ki holo ke ngai holis ko eni kai ata ai whaleako ke ngawe aki ko ha holo whataha anga o ka whie mau e hea ko anga. O kuwhafuafua ke i he tokotoni au tupu ai whāna wako o kuna wako i a kolotoloto o honua o tai mālie i he polokalama tokoni ko eni ai pureanga o Siapani. Pea ko koe efu, pe te ke whoki pē ki he efu. Koe whamanatuia o i aho o i pule lulu efu, koe kamataanga ai whanonga ki he taimi whamamahi. Ane whamanatua ia ane awhi i he ngai whai anga lotu o i Siasi Katolika. I he ngai whale lotu i Siasi Katolika i Tongani, na nau kau whakataha i ki no kātoanga i ai aho molumalo ko eni, ai koe pule lulu o i whakaefu, koe kamataanga ia o i whaahita o whakamamahi, pē koe le niti. Li te atau kapo, mai whakaikiki. I e polokalama a eik e pikopo, so ane pati tā kati nali mawhi. Nāne me ai o pehe, koe taimi whamamahi, koe taimi mahu inga, ke whakatomala, mo e whakakaukau loto ki kalu se whai, na e whai i he tau whakamo ui, ka tau hao, me he mate ta ingata. Ka tau te whito ki he tau mua o e whaahi tau mahu inga ko e ni. Mahu inga re ni tīma taimi whamamahi. Nā tau toki kātoa ngai, ai te au ni mangofulu, koe tau ataina, koe mahu inga konistu tōnei ki Tonga. Koe taimi whakamamahi po koe re ni tī, ko no mahu inga e no tumutumu koe uhi, koe whakamanatu ho tau whakatau ataina, me he pure whakaawao o yang hala moe mate. Pea kufu mahu inga e taimi koe ni ka inga lotu. Ka pau na tau hanga tuku taimi ho tau wevi moe whotuutu e ngai palani, ke mahu inga o e lao me konistu tōne ki ho tau whanua. Koe tau whetangu tu i he whanonga he siasi, he sino hāmai o eiki. E whakahoko mau pe he kuta e whakatataua, ai whakatau ataina, na e whai he alo e o tua, e na e totonu ke tau wiku ki he mate angata. I he whakatamere i o ne whakatupu, he fuafua whakaila ia he angahala, ai fuafua ngamātua. Pea whina ngalo pe o tua he ne alo ofa, ke ne whakihifo no alo pere, ke ne hifo, o ne toi whakatupu whaou, a ene whakatupu, a ene pere tūkano i mata, ko Tongatapu e whewhine. Pea hiwhai hono aloma mahi pe kia mo toi tū. Mahu inga ia e taimi koe ni ke tau whanonga a whaanga fulu. Na ane toi mea o pehe, koe mahu inga ia o taimi ko e ni, ke tau whanonga i he aho e whaanga fulu ko e ni. Tuku ki ai e loto, whakakaukau, mo e whei lau i a e tau ngahi koloa, kai whoaki ma ai masiwa. I e tuku whakaholo e Katolika, o ko ngauhi ai efu me he waa pāme pe koe olive na e tāpua ki i he sāpate pālema o tau ko osi. O ko tuto e ngahi waa pāme pe koe olive ko e ni, pe atui whio ia mo vai tapu pe koe lolo ki mua pe whakaaunga i he lolo tonga o e misa pule lulu efu. Lolo tonga ai o wau whakawhetai o e misa, o ku tāi i he pātele ai e fō i he whakailonga o i kolosi i he lae o i kainga lotu, hange koe whakatapu. Koe whakailonga o i whakatomala, mo i whakakaukau loto ki e kamata o i aho e whango fulu o i taimi whamamahi ki e aho o i toi tuu hotau whakamoui. Kai tau te whito ki whakamanatu, ko koe efu, pe te ki whoki ki he efu. Nei kau ki ono kātoanga i o pole lulu efu, ai siasi Inglani o whakahokope ai o wau tatau.
E hoko atu e taimi whakamamahi i he aho e whaanga fulu i he teu e kakai o mamani ki he wike tapu mo taimi toitu u. Ma ai o ngonga le tio mo televisione Tonga, ko li tea tau kapo. O ni o ngonga whalata whanua ai ki Hauan, te tawakailewa enki, he whamumitaha me he mala e o sipoti, pea mo pia o li e o kahili eni. Malama tau ki whilonga ki koe wakaini ki he mala e o sipoti. Ko to e tana ke te hingoa e sa niti me tari koura no sila pe me funga moho e whāmu e popo ampohi, Dame Valerie Adams, ki historia fo ne ave ki wi ki tunga maalunga e mala e he tolo mea mamawha, kai tari whito ki he sipoti a te rita. Ko hiri no tāna ke te hingoa Valerie Adams, ki he lisi o kauntu ki mua e mala e sipoti no sila, he kahatoanga hono nongo furu mātolo e whanua, i hono whalangilangi i koe e kauntu mo unga i he sipoti taktaha i ao kalani. Ko e oa wene whahau koe ki he Spark Arena o whamanatu ai, e kau lava mea koe he sipoti. Na e whakatu utaha ke a Valerie Adams ki he kātoanga, pe mohono teunga whakatonga kāto, e mohono tāwana ke whakamahino pe, oku i ai hono konga tonga. I he lotonga kātoanga, ne whamalo i ai pe ne lava mea koia i he malae o e sipoti, ai e whoki ko e spoti olimpiki ko ne me tani koura e ua, me i Beijing e wafe maa walu mo lontori wanoa taha ua, pe a mo siriva i taha me Rio i wanoa taha ono, ka maa pronise i Tokyo i wanoa. Ma ke he me ai ko e whiahui ko e World Championships, a ne kuna e me tari koura e wha, ko e whiahui sport ko e Commonwealth ko e me tari koura e tolu, ko e whiahui indoor, a Championships pe ko e me tari koura e wha, pe a me ai, ne whakatoa i ai ko whiwhine tōki mu aini, ko ne kuna tātua lahi e ngai pane whalanglang ko e nusila, pe a ko magato ngai hono ave a hono hingoa ki he Hall of Fame. Ko e sipoti pe ia. Ko pia o li e ia mai whamumui taha me he mala e o sipoti, te tawakailewa heni ki he whamumui taha e tuunga o ea, tuko mai me he senta whamantala ea tonga e whamutuwha hoko atua e pete lo taulaki. Malalau maari a ho e ki morere a tonga kotoa tai leo mo toke whauka te tau whamantala ea ko ia ki he whia whini. Hoko te tau whai whanonga mo e alo maari e mamata ke whunga la vela e la a ki he konga lahi o e o tutonga. Au whai tokanga atu inga e ngā unu maha ngai konga ao kia ngai whetu peni, ngai kolu, ngai wahenga, ngai vai whanua. Pea tene o mai ha uha tu mo tō lorolahi pea whainga maari e kia e moha mana. Iha ngahi momenitsi i pea toe whoki pea o alo maari. Ka he tamita tau kei whai a te tokanga ke potahi ko ia o tere ki tonga mo tere ki toke lau, tupe me alatamaki uha o ku nofo ko ia i ai. Nā lahi peke alo maari e tau whai whanonga mai koe ngai hou kona tau toksi tu o miai ki he kātoa pe o tonga. Tuke he pe potahi ko ia tere ki tonga mo tere ki toke lau. O mea mai pe koe alo tamaki uha ai, nofo ai, aia o ku whai sio atu o kune o mai ai maa lohi hawirika pe he moha mana ki he potutahi koe ni. Pe mea i rewa o kei hoko atai peha no tuku a te whakatokanga koe ni, potahi ko ia o tere ki tonga pea mo tere ki toke lau, ko e whātokanga hako mo e whare i tokanga ki he ngahi waka i ki. Aho e nima koe ni ka hoko mai, o whaisio ki he alo tāmaki uha ki he whakatonga, ka mata ke ngā unuha kia ki ho tau eria, ngahi wahe whonua whaufuat ke tōna koe ni. Kau mai alo tāmaki uha e tahu nofo me whakatoke lau, e ngā unuhi who moia ki ho tau eria ki he sāpate ni maha uha loro lahi a ngai taimpea mua mana sāpate kai peheke mō nite. Alo maari e ka mata ke ne fo'u i he whakatoke lau ko ia tonga, tene o mai a hawiri wangi me he toke lau, koe hawiri koe ni o maa whana, pia tene teke alo tāmaki koe ni ke alu hifo i he whakatonga koe ia tonga ki he e ria puku ngahi potahi ko ia o Tongatapu pia mo eua. Ka koe e whia whini, ta whaiwhanonga tai ke pompongi, au whia ia ngai taimi me ko toa pe o tonga, hawiri wangi me tonga ki he whakahake ko ia o tu tonga, ka ki he whakatonga, mama o atu potahi ko ia tere ki tonga mo tere ki toke laua e hawiria mai le tahi e wani, ma ke tōnua ke hoa ia ngai taimi au ke hako, pea koe fua mawhana, e whae si o te ki moko ange ea ko ia o Tongatapu mo e wa whakahoa ki he whakatoke lau mo ngahi aho koe na tau toksio. Si tu a me mi ai, topu pe ia me he aruhake ko ia hawiri ko ia kuwangi me he tonga ki ho tau e ria une whetukutoku hake ai ai ea o ku moko.
Ka ko a pongi tau whaiwhanonga atu moe alo maari ma mata ke whonga la a mela la. Tau te whito peheni ki he whakatoke lau, niwa whau niwa Tongatapu, ka he pehe ki wawao. Ka koe tonga, ha pai pia mo Tongatapu mo ewa, au awhia ngahi taimi ai ha uha tu mo tō tau te whito pe ki Tongatapu mo ewa. Ka pate mo mne mai peke alota mai kuhau, ngā unu mai peke awhi mai ke eiria ko iau Tongatapu mo ewa. Pia koe hawiri oku mālohi i he potu tahi koe ni o teriki tonga mo teriki toke lau. Pea kamatangi mai a me he tonga, ka mai tonga hahake, ka matatu ia i he pōni. Ka koe maurunga ta hainau kei vela pe ea, hangi o kula pea nai. Vela pea e la awa peke tigiri se tolu taha, mo tolu ua, ki he kotoa pe o e otutonga. A koe e whia whalai te, whaiwhanonga tuai ki he tua pō. Ngā unu mai alata mai uha koe ni he eria ko Tongatapu, tene mai ai ha uha tumotoro o lahi a ngai taimi, whainga maari e kei mana. Tok hoko te ke tōna. Ke koe toinga kou ngai whaiwhanua, lahi peke alo maari. E ma uha tumotoro whawhua ki he eria ko ia o niwa Tongatapu. Koe fua mawhana i he mauralo taha, mi ta tau pe moe tunga koe tau iai ki he pōni. Ka koe ngā unu mai kene alata mai uha koe ni ki he eria ko Tongatapu mo ewa, e toi ki moko angai ai e ai. Koe taimi koe tahi, tau maari e tahi e pōni hiwa, maha toka a hengi o skuata koe ia mi he tolu. Koe hopala a, i he toi wa fitu koe ke fitu, pongpongi a pongpongito, mo mahina e fiafia pongpongi, laine koe ala ke hoko hiwa. Ahini ma koe ka hoko mai ki Nuku'alofa, whai siot ke toko naki mo e tūsi te e whainga maari e ki ai ha mana. I ka e penga i riwe tau ngā unuat koe ki ai. Tonga kau waho alo maari e pe i ai moha oha tu umoto pia lahi peke au fia tau whai whanonga atu ia. Koe fua ma whanaana, no fuhelo pe he tigiri se tō noa ki he tolu au kei ma whana pe ia tau whai whanonga atu ko e ni. Koe taungata ngā pe ke whiawhini, ko whamalo te he tau kau, ka mō pōria. Ko pete lo tau la kia mai whamumi taha koe me whamatala ea, ka koe ki mo pe tau māwahe tau te wakai peheni ki he ngahi ulu i o ngongo. Te leko te tō taha who'o ke puke i he mofi Typhoid ai koe ki tamasi i ta uhunga fulu mei longo teme. Ola lelei ai a ahi mai ampastoa i unioni a Europe ki tongani i he wikeni, pea kamata aniafi ai whamanatua o i whaahita o i le niti i ngahi whangawaka ke he o i siasi. Pea mai kakate he mo uni o ngongo i lea whakatonga me le teo ka umaafu televisione tonga ki he houani mo i ai whakaamune a utonu atu ki he loto whali o i tonga hono kotoa. Whamalo te tau kei whia mai, ko as nolita tu i vai, ka maumea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for tonight. Making headlines, Ministry of Health confirms new typhoid case, a 10-year-old boy from Longoteme, bringing the current number of typhoid cases to 4. EU Ambassador to the Pacific concludes a visit to Tonga where she met with government and private sector stakeholders discussing Tonga and EU partnership. And Japanese ambassador hands over a new school building to the government middle school of Ohonua Eua. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and the weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I am Popua Aho. The Ministry of Health has confirmed a new typhoid case with a 10-year-old boy from Longoteme confirmed to have typhoid after blood tests conducted last week. The young boy has been admitted to hospital for close monitoring and he is currently in a stable condition. Senorita Tuivai tells you more. At this time, it is understood that this new case is not connected to the 3 earlier cases reported in Hall 4. Current reports state that 26 new individuals have been recorded by the Ministry of Health as having had close contact with those infected. As a result, the Ministry of Health has carried out follow-up investigations at the homes of the 4 patients. This includes monitoring individuals who had close contact with them in recent weeks and testing them all. It is also understood that inspection and sanitation efforts are being carried out in the 2 villages of Hofua and Longoteme, particularly focusing on restroom, waste disposal areas and water sources to ensure the typhoid did not continue to spread.
Water sources are being treated to eliminate the bacteria that causes typhoid, and awareness programs are also being conducted in schools located in both villages. There are currently no lockdown restriction in Longoteme, however, Hofua remains under restriction, which are expected to continue until March 27. Meanwhile, the Ministry of Health continues to advise and urge the public about the importance of preventative health practices, including ensuring drinking water is clean or boiled before consumption. In addition, people are advised to wash their hands regularly with soap before handling food. The European Union Ambassador to the Pacific, Her Excellency Barbara Plinkert, visited Tonga this week, where she met with the Prime Minister, several cabinet ministers and stakeholders involved in EU-funded programs in Tonga. Tongatapu has the story. In an exclusive interview with Radio Tonga this morning, the ambassador said the visit was a positive one for her, as she had wished to travel to Tonga in person to engage with the new government that assumed office at the start of this year. The purpose was to discuss how cooperation between the EU and Tonga will continue moving forward. Government, and I was very honored to have very fruitful meetings with the Prime Minister, with the Deputy Prime Minister, also with His Royal Highness, the Crown Prince, and a range of other ministers and many other interlocutors. The communities, people we work with through our projects, so it was really a very intense few days here in Tonga. We arrived on Monday, and now is already the end of our stay. But it was a very fruitful couple of days, which allowed me to review the relations and the cooperation between the European Union and Tonga on a wide range of issues. Her Excellency said discussions were held on a range of key priority areas of EU cooperation with Tonga, including climate change and the transition to renewable energy, various community development programs, as well as the trade sector. So in energy, in the context of climate change, was one of the key topics that we discussed. So that came up, I think, in all of my discussions with the government. Our joint work towards implementing the Paris Agreement relating to climate change, our obligations in the European Union, the obligations in the Pacific, and the challenges that come with climate change in Tonga, and how we can jointly address those challenges. So our work with Tonga in the multilateral context on climate change was one of the key topics that we discussed. The European Union has been a long-standing partner to the Pacific in addressing this issue, where the Pacific is very strongly affected by the impact of climate change, and Tonga as well. So we are very committed to finding solutions and to supporting the Pacific, supporting Tonga in addressing those challenges. Ambassador Plinkert said that at the conclusion of her visit this week, she believes very positive outcomes were achieved from the discussions and exchanges held. She added that this further reinforces the close partnership between the EU and Tonga, and that efforts were now focused on ensuring continued progress in strengthening this cooperation going forward. The European Union has been, over the many years of partnering with Tonga, with the Pacific, a consistent partner. You know, we've been our aims, our objectives in the Pacific have been very consistent. We are here to support with our contribution, with our limited contribution, the prosperity of the Pacific region. This is what we aim for. We are interested in seeing
a prosperous, a strong Pacific, a prosperous and strong Tonga, and that's what we're here to discuss. So my aim was really to reaffirm this partnership and to see how the government sees this and where the government would like to cooperate with us. And I think all the discussions really reaffirmed and confirmed that our partnership is strong and lasting, and that there's a mutual interest in this partnership. During her visit, Ambassador Blinkert met with Prime Minister Nobofa Whanua, Minister of His Majesty's Diplomatic Services, His Royal Highness Crown Prince Tupoto'a Ulukalala, Deputy Prime Minister and Minister for Trade and Economic Development Viliami Latu, Minister of Finance Lata Ifaingata Atangimana, Minister of Internal Affairs Fane Fituafe, and stakeholders such as the Tonga Chamber of Commerce. She also visited EU-supported projects, visiting the Tonga Meteorological Office in Whaamotu, as well as visiting Hatafu, where she met with local community members involved in farming and agriculture. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Taukapo. The Japanese ambassador to Tonga, His Excellency Inagaki Hisao, visited the island of Ewa this week, where he marked the completion of a new school building at Ohonua Government Middle School. The completed project, funded by the Government of Japan under the Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects, or GGP program, was officially handed over to the school during this visit. The new school building consists of 4 classrooms and is expected to be used for levels Form 1 and 2. The building is divided into 4 classrooms by partition walls, which can be removed as needed to create a larger open space that can be used as a hall for school gatherings when required. It is estimated that more than 350 students are currently enrolled at GMS Ohonua and will benefit from this assistance provided by the Japanese government through the GGP program. And for dust you are, and to dust you shall return. This reminder marked Ash Wednesday, the beginning of Lent, observed yesterday in churches across Tonga, but particularly the Catholic Church. Litea Taukapo has more on that story. Speaking on a TV program, His Eminence Cardinal Sonipati Tapaini Mafi said Lent is a season of deep significance. We recently celebrated 150th years of freedom in our Constitution, he noted, but Lent reminds us of an even greater freedom, the liberation from sin and death through Jesus Christ. He added, just as we honor the strength of our laws for our nation, we journey together in the Church, the visible body of the Lord, cherishing the incomparable freedom given by His Son. In the Catholic tradition, ashes are prepared from last year's blessed palm or olive branches, burned and mixed with holy water or oil. During Mass, ashes are marked on worshippers' foreheads in the shape of a cross, a visible sign of penance and human mortality, and the start of the spiritual journey toward Holy Week and Easter, especially to remind that for dust you are, and to dust you shall return. The Anglican Church also observed Ash Wednesday with similar services, inviting all to a season of reflection, renewal, and growth in faith. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Taukapo. That was your local news for Radio and Television Tonga News for tonight. Up next, we'll join Pia Olie with sports. Welcome back in sport. One of New Zealand's greatest athletes has received another major honour. Dame Valerie Adams has been inducted into the New Zealand Sports Hall of Fame at the 63rd Outbreak Awards in Auckland. The ceremony was held at Spark Arena, celebrating the country's top sporting achievements. Adams arrived wearing a traditional tavala, acknowledging her Tongan heritage. Across a remarkable career, she represented New Zealand at 5 Olympic Games and claimed 4 Olympic medals, including back-to-back gold medals in Beijing and London. Her achievements also include 4 World Championship titles, 4 World Indoor Grounds, and 3 Commonwealth Games gold medals. A 7-time Halberg Sportswoman of the Year,
and 5-time Lunslade Cup winner Dame Valerie's legacy remains unmatched in New Zealand athletics. That was sports news with Bia Oli, and now taking a look at the latest weather update from the Format Weather Forecasting Station with Petelo Taulaki. Evening Tonga, from your weather and coastal radio services. Welcome to your latest weather update. So it's going to be sunny for many of us. Nonetheless, we expected some few showers. These showers could be hefty at times, even some chances of thunderstorms for some villages, even district areas. And one thing that we love about these showers is cooling down the heat that we are currently face. And once again, a continuously of risk of disruptions further to the south, particularly over Tonga and Tonga coastal waters. We will experience fine spells, partly cloudy in the past few hours, except for Tonga and Tonga. There are a lot of clouds there with thunderstorms, even winds there rise up to storm at times. So continuously, we will still remain these warnings, a strong wind warning and smoke craft advisory for Tonga and Tonga. The chart for the next upcoming 5 days, here's a bigger picture, even though we might have some uncertainties, but here's a likelihood scenario. This is a spells of rain further to the south is starting to moving in. Another disruptions further north that will be etching in across the area of responsibility for the start of next week, causing some disruptions there in terms of hefty downpour and thunderstorms. And this ridge of high pressure will be lies across further to the north, squeezing up these disruptions to move further to the south. Not only that, the winds will be once again returning to the north, bringing in humid, moist and warm air conditions. This evening is going to be widespread of partly cloudy for many. The winds will be southerly for the eastern parts, and in fact a continuous risk of disruptions further south. Winds there will still rise up to 25 to 30 knots at times. And our overnight temperatures a bit cooler further to the south, particularly over Tongatapu and Ewa, compared to the north end once again, still quite warm and uncomfortable for sleeping. Significant figures are around 25 to 26 to the central and to the north. And for tomorrow, once again, it's going to be partly cloudy, very strong sunshine for some places, particularly to the central and to the north end, Vava'u and the newest. Further to the south, there will be some few showers there. Will be starting to moving in some hefty downpour further to the south end waters, and once again winds there still rise up to 25 to 30 knots, particularly to the far south end waters, Tonga and Tonga coastal waters. So if you are heading out towards to the south for fisherings, there's an interfere there of the winds. And our highest temperatures for tomorrow around these significant figures. Once again, it's still very hot during the day, particularly to the north, but all the significant figures here are similar. And for the rest of the day, as you can see here, the spells of rain, drizzle, showers towards further south is moving into across, etching into the areas of Tongatapu and Ewa. Of course, it's some rain at times, even some hefty downpour, but stay clear further to the central, some showers further over newer Tongatapu. And our lowest temperatures, once again, a bit similar to what we are going to have for tonight. Still a bit warmer to the, not warmer, a bit cooler to the south compared to the north end once again. So showers and rains could be easing down the heat that we are currently faced further over Tongatapu and Ewa. Tide predictions: high tide will be this evening, 9 p.m. Low tide will be tomorrow early at 3:15. Sunrise will be 6:33 a.m. and the moonset will be 8:53 later tomorrow evening. 5 days outlook for Nuku'alofa, so it's going to be messy. In particular, Saturday and Tuesday we have some chances there of thunderstorms risk, and for the other days they'll be having some showers as well. That's all from us for this evening. I'll see you once again. Thank you to Petelo and the team at the Tonga Met Service for that latest weather update, wrapping up this hour's news package. But before we part, here's a final look at tonight's top stories.
The Ministry of Health confirms new typhoid case, a 10-year-old boy from Longoteme, bringing the current number of typhoid cases to 4. EU ambassador to the Pacific includes a visit where she met with government and private sector stakeholders discussing Tonga and EU partnership. And the Japanese ambassador hands over a new school building to the government middle school of Ohonua, Ewa. That was the latest news with radio and television Tonga News for tonight. For more on these stories, you can visit our website at www.tbc.to. Thank you for joining us. Have a good evening.